o le tapo inga le tanu. E le foi fa popongo tala. Mo lo no tapo ai mai ai mo mo tala tala tumu o tapa se puloni fa ma va Samoa. E tu sai me fa le tonu me ai to me kia onga. Mo le pas speakers o tu pe pito tele mo le va ai o le tuna. Talonga ma fana o so tanga le va teni ta au le tifa mo na Samoa sa so son yai il manu malo le shopini. Ma fo mai e fa lo telino ne tala. E te tauna ministara ngolango le matanga luenga o nga David Seymour. Ona whaake eina ele matua i le maruia leo le tilivaina. O le porkalame mo me e te mai tia o nga sato e whai i ariftu to inga le whai ngā malo so patasi. E be ona whaari ae le tama tia isu tia itai o le pati le leipa Carmel Sepuloni. Sepuloni o le sui whai pule fo i mo le tu malo Kelston. Ta iai le polisia tama le Kelston Boys High School i au kilani sifo. I le aso na nafi le teimi o me ae te mai tia o nga le auli. Pesi dia mo le varu se lau tamai kia onga sa laina i whapole no whanga au tuo lea onga mo le pikino la tu me ai. Li puti ai petu sa ma le tu ono le au whainga luenga, e au fiai ma le ulua onga Adelina Blair. Ma se vaengo tamai ti sa so soni tu whaino me ai, e sa palaia le pita pit. Sa whakone ka la teina i ai le kampania le compass. Sa ofo i ai le whainga maloso whaatasi e sa palaia me ai mo tamai kia onga. Paria Blair, o pusa me ai la iti au fiai le teriyaki chicken, ma fuala au po veggies, le brownie, ma se fuala au somalie. A leo le apu le plum. I le kai onga lava mo tama le aonga. A e sili atu lea na ilo me ai sasi palai al compass, i le amatanga le tausanga. A sa iai fōni na i asa sa misia me ai mo toiki. Paria Blair, o se tasi o whaia onga sa fautuaina, o nei me ai e fōringa mai e le o le lei, more ai. E pe oni me ai e mama, ona toi luai le tu tono pusta. Pusa me ai, e le manai e se pa ai. O se tasi neo a onga i tu tono ni sila, mo fai loa so la tau le fia i me ai o sa playa mo tu mai kia onga i lalo le a porkalame. E pe ona whaia i aiftu tona inga le whai ngā malo so patasi, mo le fia whaasau ina lor se lau tos pu miliona ta la i le tau sanga. O le numero ta mai te sa waine tau singa na malo o si tia. E pe ora whaari ai le ripoti le vaianga tumba oti mo le mate tuino tamaiti. Le Independent Children's Monitor i po le ICM. O whaai loa ai foi, o tangata televo wele o mawaina lava te pula au tūlanga o tau singa. E mana o mia le tūla whonon. O le ofisa sino le ICM, Aaron Jones, tai whaalia. O se tūlanga le manuia, to e mo mia le tele atu se lele e whaia le matanga alu o tamaiti, a le oranga te mariki. A ele o yeisura wha moe moenga. O le a tilu ni wha le leinga o le a iai, ai li whaia lisi ni poti. I le ripoti wha le tau sanga i tau singa a le Experiences in Care Report, o lo tilo ai i usta inga e le official le tūla whono, o le tūlanga o le tau singa o ao po le National Care Standard Regulations, ta whata o toina te rumai le ruawe te punmariva. Ta whaari ai Jones, i le tilo le tala anga o le olo le tamai tite lima tau sanga o le matua ina ua amata o na ripotia le tūla whono, i le temiden, wa iwa tau sanga le mātua. I lea temi atoa, o le toa tele o tamaiti, i le mawaina tūlanga o tau singa maasani mo mia e le tūla pono, tau singa e lato te mo mia ina, ma tala whea ngai mo i la tau. Sa maua e le ripoti, o le iwa pasene o tama tanga televou, ai pe o le toi titi lava to tasi ma le to se pulo i la tau i nei tau singa, ta sawa ina ma whata mala iai a o iai, i tau singa na matanga aluenga o tamaiti, i le si itia lea mai le whasalau iwas fulfitu sa iai, i le lima se lau ma le fitu. O lo ilo ele tamaita e ministar pui nga whawhita ni Sheila Judith Collins, ia maratu whaari e whapea, o wa atau o le whitwhita le samia seina e tonu olo ia le vasatas mane, e tau wawolo whawheo ina, e se wa maulu e pao aina e le niukilia. E leo te ena e sui le whitwhita Australia i le iau se wa maulu e pao aina le niukilia. O lo tau to alu aina ma nei wa atau e tonu, mai whao na wha mao popo ina nei ni whamtalanga e winga iai. Sa longo ai Collins is fam talanga le Tony Sheila. O lo ia ilo ina i manat pari e winga i se va maulu e power ina le nuclear. O lo fa peo ina ne va tau tolu. O va tau tolu a saina sa tu ia i le faiola to fa te inga i au penga moni i le fa ingo le vaso. Na mafu ena to e suia la va o valele. Le sa fari e saina le sa. O nei tua inga Australia i le lavo se teime au ina tua se fa alinga i nei fa teinga o se fa tele. Ta whaari ai le minister vai whafo ni usila wa wasa mane Winston Peters, i le so, ina ua mai afo no tanga malo na sui whawhea ngai Beijing saina.
O le leo se la pata inga le le mai a saine winga nei whaata ka inga o a upenga moni. O le wha le tonu lea i le so tanga ni sila masaina. Wa whai joina le pāremi o le ati kuki o le wha au whairi po te ni sila matangata whapitoa i le wha vale valea o le lato tilo tilo. Ma le manatu whata uwa i whea ngainga tolu i nei sa saini e le wha o le ati kuki masaina. Ma le lato tilo tilo e wha lea le moto le Pasifika. I le leo se mana malama i mea o iai i ana whai unga whai. Sa whai joina i a Mark Brown i ne manatu e whapea. O le whainga pāanga o fuakuanga whata o to maisi maari enga sa saini e le ati kuki masaina. O le afsoso ni e wha awala mai ele militari a saina le motu. Ta whai joina fo i le li pāre mia i stau mwhainga e so o tai lea maari enga masaina. Mo whate ka ingo mea tau moni o vatau e tolu o saina i le whai ingo le vai asu i le vasa tas mane. Ta ripo ti ai o le tamatai professor suenga i pui ngani stila sa i whalia. O le maari enga o le amwhai e saina o na telesona awa i mai le Pasifika. O professor Longlango i University of Massey Anna Powell sa i whalia. O ne maali e ngai au pia di fausia o saina e vaa. Wafu, mamalai vaa lele le motu. E mo whai ona tilo i e ni fausanga tāu tele. O le a langalongo ai le whai tau se furu o vaa ringa te whare o saina. Ta listarina le Pasifika le tausanga o bawae. Ta e tā wai, ia saina e tau wala mai i whai ngā pistisi wha polinga. O le ala tu mo whai ona wha vaina se ava noa tele o lona awe mai le Pasifika. Ino sitting ia i sona langona le whaafsingana Powell, a sa whaalia Brown, se mea whaavale valea. Wa iei se wha moe ngā maulunga o motu e sumar whaere Pasifika. O le ama whai ona sili atse le leia lato te wa ia le tūlanga mauore o le tuna, i o lato o ngā sami. Ono se fisoso ani telos fo i tupe mai le whaalapo tonga. O whaatu penga o le taulanu me mata po le Green Climate Fund, i po le TCF. O lea fo i tupe tu sa male te lau 5 miliona tala a Amerika. O tama uina le ofisa mo tangata Pasifika ma le whaasau whaavau malo, the Conservation International and Pacific Community, i po le SPC. O le min sta ma la o whaale natura le mo toni we, mo na ainu u. Ta ia longa le proklame le Radio Pacifica Waves se whapea. O se tasi neo fo i tupe pito tele ale TCF, o ma whaia ia moto le Pasifika o na Southia, iai. Whaari ainu u, o le tuna o tāu tele o le ngate ale tau mafa, ai whapea ma le maru pui e te maa ainga maua. Ma lango e foi le whaitau se fulu ma se fulu afe o ngā luenga i le itulangi. O le mea lea, o talia fia i so se ava noe maua ai ni whatupenga lango mai paanga le Pasifika. O le tasiva e tolu ria, o le tuna, o lo whango teina le rolangi atoa, e maua mai le moto le Pasifika e au fiai ma Samoa. O le apolo sia nei e le whainga malo so whatasi e se tūla pono le tai whatau sanga o no whainga le pāremene ni sila, e fua le se wharinga lau tero langona po le referendum. E beona tauwha i oe uma i ei pāti e tolu le whainga malo. O le minister whamastonga Paul Cosmith, la ia whaia le apolo sanga i le asol. I taro tā longa, o le maa whano le so tanga ma le whātua tuanga i le vāo tamai tai tā au. Tā whausia ai ni nai maa sino te haunu ninga. O le ki au tūne nā le maunu maa lola au ni te polo tamai tai sā mōni tā ma le sanga, ale, Pacific Ocean Sport Netball Series de Brisbane i Australia le Vasturuai. O le manatu le nā o le whaia o ngā whaurulu o le tifa moana Samoa, Natalie Matthews. Tā pai nātu e vema whaia o ngā le au ia te sema. Pari ai Matthews, o le maa whana o le sotanga o le au, tā tāua tele ina ua amteina. Tā wha maoni aina, o le maa fua anga tonu le nā tā wha a wawaile le o tā alo le au i Brisbane. Ai patino le teimo le pōre vale o le tā alo. O Matthews o lo iai Los Angeles mo lona ainga mo sta pauka. E pena tala noa i le le tōni sila Pasifika. Ka e whaari ai, ina wā mata le lato tōla o pinga sa lato loa, i lungo tustu singa o le lato au o se au malosi. O le mea lea sa tā o te lele fausia o le mawhana o le so patasi le vāo tenta alo, e whafta iai o le tūlanga tolu nama le nā sa i iai. E sa sili ai lona fia tele, i lana tā marisanga mua leo se whaia o ngā whaururu o le tifa wana. Tā manu malo mai tā alonga o le tā marisanga i au fiai tā alonga i lima, o le whaasalonga o le tā marisanga, ma le whaalua o le whaatoi la loina o se kotelani. Sa ave ai po i Matthews se whaane de enga tele lana kapiteni Christiana Manoa. E pēna ia taita ia le au mani tūlanga pui o le mama. E pēna ia whao ngā ailo na malama, te lepe ai le tero o swainga i le tāmarasanga atoa. O le manu malo le tifa moana sa moa le tāmarasanga o mautino ai,
o le aoso ai lunga lona whaatulangana o automata i le rolangi pe a whailoa i le masina fo ia mati. O le whetūpu pola rau laka pi liki a le Warriors and New Zealand road to tui vasa shek. Ta ia whaia sina whasa onga, inisio au tāpua i tālonga i le atunu, Amerika lea, e le o mautonu i le se senga o le laka pi lua i mga ala i Las Vegas i Amerika. O le kalapu i au kilani o lo avema se vaenga o tālonga i lua o le laka pi like whaia wha unga le vaso nei, le Malaya Allegiant Stadium, e amatai le tāmara sanga o le NRL lua whamarirufu lima, i le tālonga ma le Canberra Raiders. O le lua iai leo tau sanga so whaia ni tālonga i Las Vegas, o se vaenga mo le whalau loino le laka pili ki Amerika, i le maa e o tau sanga mua, le sa wa iai le manuia o nei tālonga. Ai pe tai, o le awai o le awar kiwi sa mafua i se whenu mia i tanga tei mga ala. La whaari ai tui vasa shek, o se teimi lawa sa wa mari solo ai mga ala ma latu tā uai, e o atu latu tā uai tangato mga ala, e o atu mai New Zealand pe afsiringa i latu. Ma vave ai ona manatu nei tangata. O i o tau lao le All Blacks. O tui vatu shake on sui mo fo i All Blacks. Tai whari ai, ta latu toi whasa oina, i le ai o laka pilik, o i latu le Warriors, o i New Zealand nei. Wa wha maoni nei o le whaia o le Chiefs, i le tamarasanga o Tupalaka Pi Pasifika, Clayton Macmillan, o le atu o le Chiefs, i le whaia o le tusanga. Wha ilua nei o le amalanga i avema whaia o le kalapu o Munster, i Ailani, mo le whengainga e tolu tusanga. Amatanga, ole na, sanga. Tala noa whala wai tele nei lau visa sino le kalapulika le Newcastle Knights, i stau whafonga tele le kalapu e whato ai mo le sainia lo le tamataalo le Parramatta Eels, Dylan Brown. Ai ni tua inga, o le Knights o lo i whafo mai ma stau tulinga, mo kalapu mo le sainia o le tamastamoni we sa whanau ni sila nei. E ulava sa lato ofa foia, e silia ma le se fulu 5 miliona tala mo le se fulu sanga. Pari e Philip Cardona, o sa uniuni ala le kalapo e whinau mo se whengainga mo Brown, taluai ala ato te tonu, e mawhaiona i e te liwa inatu ia i lato le Champini, o le tamarasanga o le NRL. O le atamo le awar Kiwis, o iei le maketi o tamata alo e ulava, e whatoa afa, le vai teimi o le umi o le lato whengainga mo le Eels, taluai ni whatena inga i se vaenga o le kone karate. Le epe ona ta uai, o toe vave wha nono ai nei, le Eels. Talana le yaso, iei per file mo tangata uma, so i foia mo le so.